Ako vas zanima šta ima u Njujorku, ima svašta. Nalazimo se na Times Square. Sve je predivno, sve svetli, šljašti. Sve nam se dopada. Malo je vruće, puno je turista, puno je svega. Pitali smo Petru, je li to cijele godine? Ona kaže, cijele godine, u svako doba dana, jutra, noći. Ovo su stepenice na koje se, kaže Petra, čeka i po neko vreme da bi se popelo kada su mnogo veće gužve. Šta da vam kažem, što niste ovde, pozdravite mi Zemun. Možda je veća, ali je puna koče. Evo nas na Coney Islandu, kako je New York ovako, to je skroz dole. Znači skroz na kraju New Yorka, na okeanu. Ogromno je šetalište, ima jako puno ljudi kao i svuda ovde u New Yorku. Luna Park, zabavni Luna Park sa roller coasterima i raznim nekim animacijama za decu i nas odrasle, za neke hrabrije, za neke ne. Tako da evo i dovde smo stigli, što bi rekli, po Njujorku, uzduž i popreko. Ćao! Kažem ja, Niko, daj karte za Subway, metro. Kažem Nika, čekaj mrljo da dođemo na sigurno mesto. Pali smo ovdje među neke čudne ljude i sad ćemo da pobegnemo. Evo ga sigurno mesto. Evo ga sigurno mesto. Opet mi iz Njujorka, Petru smo danas maksimalno implementirali. Ona kaže kroz osme, sve je nekako kinesko. Javit ćemo se iz Little Italy. Što bi rekli Italijani, ciao, bella! Evo nas u Little Italy, gdje možete pojesti pastu, picu, cannoli. Međutim, meni se zasmetalo u Little Italy što ovi Kinezi malo pre iz Majna Fauna i ovdje proširili, tako da nemam neki utisak baš kao ono da sam mislili da se iz Majna Fauna, gdje imam utisak kao da se stvarno u nekom kineskom gradu. Ovdje si da se nalazi kuća gdje je scena, tako da je u filmu Pozdrav iz Njujorka i iz Little Italy. Ćao! Bella! Ovdje blizu našeg hotela gdje je ova smešna fontana za decu,
Jedina odrasla osoba u ovoj fontani sam ja, a ovo je Hadison River. Evo nas u Central Parku, uživo gledamo bejsbol. Softball. Pa, kako? Softball. Softball. Evo nas u Central Parku, na divnom jezeru, najveći park u New Yorku. Kažu je najlepši i stvarno je prelep. Vegetacija je stvarno slična kao u Beogradu. Mislim na lipe, drveće i ovdje ume da bude vruće, naročito kada padne kiša na toplo asfalt. Ali je stvarno prelep. Sve zavisi na što ste raspoloženi. Samo ne smijete šta? Da zapalite cigaru, da zapalite cigaru. U cijelom Central Parku. Inače širok je 4 km. Ogroman. Ceo jedan dan možete provesti ovdje. Noge žvaću. Aj, čao. Kako? Tipkaj, štipkalju. Nije tako. Evo nas, idemo ka Brooklynu. Ovo je Brooklyn Bridge, deo kuda idu pešaci. Mnogo je lepo. Ima puno turista. Evo vidite pozadi, sve je osvetljeno, ovdje sve sija. Tako da to nije tako neobično. Pozadi. A mi svakako uživamo. Ludnica, ludnica. Pijemo pivo, jedimo kečap u usta i one zu oči. A senku na glavu. I Marija pije Pijem neki koktel, ovo je plastično. ja sam tako lep. Evo nas u Hard Rock kafeu u New Yorku, na Times Square-u, gdje se jedu najbolji, kažu, burgeri u Americi. Ovo moje piće je od ananasa i od vodke, a ovo ovdje je roze stena, koja je slatka. I velim, a burgere, što se mene tiče, dođite u New York da probate, morate. Samo ne znam, samo. Zato sam ovako srećna, sad ću da vam pričam.